Gelen sürülüp kaldı. Kayısı palvanda ekan. Qara girdi bu, qara girdi. Alisher palvanda ekan. Jo'g'ri ketdi. Jo'g'ri ketdi. Maydonga keldi. Jo'g'ri jetkirib. Urdi. Naq samonga urib qo'ydi amaç. Alisher palvon. Alisher palvon. Toyqulluq bo'lsin Alisher palvon. Tarshigadan tartaveramiz. Kelişi Kamaz'la bir tay. Kayradan dağı bir Kamaz'la tay. çift gelişi bir tay. Jo'g'ri Xumarali jetkirgan palvon kel. Alisher. Kayradan tay. Kelişi bir tay. Kamaz'la tay. Maysal Bayken yakta. Baltasaka Kamaz'la. Vaqtga kelganlar o'rtasida bor. Mana sağda. Mana sağda solda. Bandit kimde bandit? Bandit atıyordum bunu. Bandit hemen o da var. Assalamu alaikum. Halısatıdan geliyorlar. Hemen dediğimiz Dilaman İbrahim'de yerine Cakşın Arı'nda uğradık. Bütün palonlar kusar. Çorumlar yan boyunca birisi akılıp sıcalığa kulak salıp sorununu alıp dua kılıp niyet kılıp ödeyle. Her birinizde şunda kendimiz nasip etsin. Amin. Kim siliyor da? Allahu Ekber. Akası kana mı kakena? Hayat olsun Temiş Ağacı'nın atı. Pazar Kırgın, Hayat olsun ileydi. Seyde Kırgın. Alisher palvon Jo'g'ri bir tay. Bingen Arg'umag'i. Temiş Ağacı. Temiş Ağacı'nın hayat olsa attı Arg'umag'i. Baltasaka keling. Baltasaka. Baltasaka Kamaz'la. Bayaman götürdük. O şaktan şaka bulunurdu. Bayaman kayısı palvan ile. Kamaz'la gelişi bir tay. Öyle var pazarga onda palvanlardan. Elice bozulmuş atçılığında. Mına qasırаған жерін жақынырақтан тартайын деп басып келдім азыр. 6 номер Maysal Bayke тұрады ортада. Maysal. Қалпақ кім қалпақ? Жана бюджетті келетін қылған екен, а? Maysal екен жанында бақыт көгалма. Ынтымақта берендікте жанында шықолош жауатта балғандар. Қана балбандар. Gel aylanıp kaldı. Gel. Ya Baqıt balvan görünüp kaldı onun yaktan. Baqıt emas, Ruslan aka. Ruslan aka desem janında Baqıt aka da var ekan. Bir at beraqda. Keladimi? Keladimi de? O sarı kepka. Studiya ama iştiğlat etken maç. Gelen ortasında bayağı daha gördüm bile gelen ortasından. Şu da kimdir bilmiyorum tak. Şimdi göre almaya kaldım da yemin etanince. Tolkun değil, Tolkun palvan da ken. 5 adam Tolkun palvan.
Легендарлуу Быйты палвандын баласы Толкун. Азыр эле укасы мәррә кылды нәмерге. Толкун палван тай. Самангайдай yok. Толкун палван айдачы Азамат. Ya Толкун палван ya. Sorunu bir tay. Oo, atlara. Машина saylatken. Жақыныраktан татпасақ болбойт эми машинанычы. Кетти машина. Ошака өтүшүм керек эми мен. Ошака өтүп тартышым керек да. Аке сорун машина. Машина сайылды. Я арал ортого барып калтырга арал. Онлайн. Алишер палван келен ортосунда экен кайрадан. Алишер палван. Арал жетейин деп калдың ортого, мына келип эле калдың окшойт ортого. Арал. Арал энке жүрбедиң бар ал, Я, дымыган жеринде турат Арал. Нарактан бери карап, май салбай эке турат. Onu attı yaman sağa koydu ona. Attın üstünde bassa olmaydı ki, at çöküp gitti. Ayda Aral sentrge bar kaldı şey tezgah. Ket. Şu Manas turgan yerlerde de menimce. Karsa kurs. Arada Bakht Palvan gelen ortasında gene.
Kelesi lögende qarab turduk bolmadı axırı. Gelişke tura geldi bana. Qaysi palvon aşıda de? Aqtulpar degen. Tulpar sayın gel. Sağdan sayın gel. Biraz zor tartak ya. Batışka oldu. Aqtulparga patpiska urib qo'yla deng ekan, ha? Neyse geçen gün gördüm lan. Ha, Komentara bergende Baqit polvon. Baqit polvon ko'rinib turibdi, Baqit polvon. Kimga aşıda tek verdin? Görüş qiyin o'xshaydi, ha? Kimga aşıda oldu gene? Niyaqda ham kelib olib ketdi-ku. ulan bir hareket bir hareket. Ya bir kadar kaç. Çede at pazar oldu. Ha, soda oldu o. Vah, men shuni tartishim kerak ekan, sodan. Avut qaçib ketmay borib. Telege geldi. Ayda, qaysi polvonda ekan? Mashina, avtouna. Baqit polvonda ekan. Ko'galma Baqit polvon, avtouna. Avtouna ketdi. Ko'galma Baqit polvon. Dağ maçdan sayıldı ödeyecek, ey. Ayaktan batır vay be. Niyaqta atsa da oltat deydi. $235.000 so'm bo'lsa da olattır hozir. Qaysat bo'lsa tukam? Ama çabdak. O iyi kom dadliroq bo'ldi, men sağa suyunuvdan. 21 formada. 21 forda ama aqchal soda oldu ha? Çabdak. Arkasından kovup tartağız belki. Shunda qilaylik-chi. Var canından tartılıp oldu. So tartib qo'ying-chi. O men yukam dadliroq turib üzөнгө yaxshilab tayangini. Şimdi jamoangni o'rayinchi. Ya botrolar ya bo'ldi. $230.000. Qancha? 55 bo'lsa oldi. 35 bas. 5000 kavaş olarak tartağız. Ber bo'ldi. Bo'ldi, beri. Atan aytdı ber. Bo'ldi, 100. Ol ver. Var baraka. Ya berme degan berek oğlan. Yaxşı qılsanız ber. Var baraka. Oldu da. Atlık olsun. Qazaqa va? Qo'l boş qaldı da. Bir qo'l telefon, bir qo'l qana qaysatli? 230 ga voy bitti o'shanda 21. Aka alg'jal. Qo'l bitdi-ku? Bitti. Chap var ne qatuke. Oldu ber. Hozir atdi, chap ertaga. Anday emas. Tush. Qo'l üzüldü-ku? Oldu men turamaz. Xizmat bo'lma, men onatman. Bosler turazmı? Emaka.
Qana жаңа egесini. Жаңбай балбан минди бошунда жаңа атты. Жаңбай сразу иштейм жерде бир тайды. Сразу. Ошондо 200 түшүп калсын. Так, каяна бастырабыз экен. Алды калып байке. Assalomu alaykum. Buna bugün uşul yerde gelip bizim sudyalarga Allah razı olsun, densoluğu için bolsun, üy-бүлөсү менен, bala şakası менен tinç bolsun, жақсы убактарды өткөрүп берди. Bugün militsioner balдар da gelip, Allah razı olsun, özünün kızmatın kılıp, skori gelip, bari gelip, ulak өткөргөн. Eleman inibizde üy-бүлөсү менен tinç bolsun, densolukta olsun, bala şakası менен, ата-энеси менен, eli журту менен, Kırgızстаныбыз esen bolsun, aman bolsun. Önügü өркүндөй берели, дайыма жақсы улактар боло берсин. Денсаулыкта болгула. Амин. Палвандар, сорунуңар кут болсун. Аллаху акбар. Bitti uлагы. Assalamu alaikum, hurmatly jamoat. Жаллабаттан келген Келдиш палван. Telefonum түшүп калыптыр, балдар таап алыптыр. Жаллабаттан келген Келдиш палван. Бүгүнкү Аламан улакта эң алдыңкы сорунга таштаган балбан Базар Коргон көк алмалык Бакыт балбандан кыскача сөз алып берели туугандар. Бакыт балбан биринчиден сорун кут болсун. Алдыңкы сорун автоунаа экен сага насип болуп турган экен. Мен ортодон тартып атып элем Майсала эке өкүм барды. Кийин оякка баргандан кийин көрө албай калдым. Бирок до конца тарттым ошо келеничи. Кандай болуп ачты? Кимдердин жардамы менен болду? Жерден болдубу же таталакай болдубу? Таза жерден алдым. Як, жестем алдырды. Майсал жестем алдырып. Окейен дагы деле иш берип атыптыр да. Молодец сиз ama Майсал аке. Окейен тауына келди. Аке баары бакытты куттуктап. Бакыт бир эле Майсал акенин өзүнүн жардамы менен болду же дагы колдоочулар болду келеде. Келе бирок катуудуму да? Санча балбан жақсардан берді. Санча балбан, а? Балбан Нұрсейдеге вакайга продаж. Бир той эгелерине бир кичине ыраазычылык билдирип коебузбу? Неде şu, мына жақсылық берді той есі. Соны лақ болды. Улақта таза өттөрмүн. Шындай той бизге насип кылсын көрүшкө. Чын ниет тилек кылса тилегине жетсин шакабыз. Майсал аке, сизден дагы бир калуу тилейм. Эми ушул улак берген баларынан тапкан төлөп жүрүсүн. Жакшылык болсун. Рахмат, ушунчалык элдин чогултуп жакшы улак берди. Алла разы болсун. Şu balvanга ийгилик аке. Ээрчишип, ар дайым ушундай алдыңкы сорундарга таштап жүрөгүл аке. Рахмат, şu көк алмалыктар күтүшүп. Окей. Колдошуп дең аке, а? Жүк балван, арал, şu атым келди. Молодец. Арал айттыма зор, ама генанын ортосунда калеп туруп койдуң, ама кайсы ат бу? Жаңат аке. Жаңат. Кече келди. Кече келди, бүгүн келен талкалады. Кечкурун келди, деги молодец. Сенден ишиңе келик. Саматка бир дуа кылып коем. Бол. Şu barına. Балбандарга. Sağlıklara, onlardan kuşlar gitmesin. Ben sumakta ulaksa diyorlar. Айтканыңыз келсин. Балбандарга ийгилик, ар дайым ден соолук. Алдын алып жүрөгүлө.